Sababara yang sukay lang anoon Tinloko kay at ano ba kayo bang mata sukay impipira kay alwa mo kidayang doon sa impipira kay di na imisa sa babarayang naglindoranda kan kumala Asarina takan mo na barayang sa balan sa babarayang naglinduran na tumangiso ka sa mama niya ay mo ay kumalka ko kamera uy lali Di ko kagausap
Iya dia. Basukal babang di padanan badi kapasangain Bang Mahisa pulangan badayang nain mana Ada betul. Mana kayaknya dia udah terkelawang. Slow kan, walaupun persiapan. Kalau
Pandai kawin itu tadi punya. Mana-mana kuat. Yung sapat nila, kain na lang yan, kapayan. Pag nagbalik doon na yun na. Itu kami nagpapay. Ada sa meron nangunta dyan highlight sa paginang. Hindi karokan.
Nangyari ka pa, magpakusukusugan sabay matalog-talog na. Pagbasta yan. Meron speaker ta. Meron speaker. Mag-isap yung mga magkulong-kulong ba dyan? Okay na ba yan? Kari ikaw, ba't ka daw makakawin? Ako ang kuwalo sa'yo. Yusuf, aku nikahkan dan aku kawinkan. Kari ikaw. Cuma inti anak wali-wali dengan mas kawin sendiri. Mana jadi mana tadi yang lalu tentunya yang kita baru tambah itunya baru naik banyak Yusuf, aku nikahkan dan aku kawinkan dengan Nursimah binti Manap yang telah berwali-walinya kepada aku dengan mas kawin syarat sendiri. Terima nikahnya Nursimah binti Manap dengan mas kawinnya 100 ringgit di tunai. Janganlah ikut nikah. Kita boleh ikut nikah. Kalau ikut jangan. Ipuskan, ipuskan. Kalau boleh jamin, cek jamin. Alhamdulillah. Alampatin natin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم Para pemberi kamu, para pemberi والمؤمنات
siyang dalang tiyahanan sa itadaya kamatay ra sila sa sambil mempunyai napas. Ya. Mau nih mas kawin? Mas kawin, coba saya nutukin magdual papa balik. Kalian? Mau cincin? Kalau itu ada cincin apa? Ya. Ada. Ini ada cincin. Nah, si pasang. Nah, salam. Perempuan cium tangan. Siapa? Cium tuk-tuk, tuk-tuk. Kasi magdapa ko. Dito na pagpasok ito na rito. Basta masipul din. Nakikilingan nyo na. Pala ganyan. Di ba? Ya, ada 3 kali. Nah, pagpawakan ka rin. Nah, dahil na napagawa. Eh, belum siap lagi. Tanya lah. Ya, aku tanya lah. Apa yang meninggal? Apa kamu yang meninggal?
إله إلا الله لا 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 إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق ومن النار شيطان الله يقول اللهم اغفر لنا ولوضائنا ولأماتنا وللدارنا ولأشيائنا وللمؤمنين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات اللهم اغفر لها وارحمها وارحمها اللهم اغفر له وارحمه وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وارحمه يا أيها النفس المطمئنة توبي إلى ربك رضيت من عباده المؤمنين اللهم اجعلنا من القلوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من القلوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من القلوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا لا إله إلا الله وإن شفاعته لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم نسألك سلامة وسلامة في إيماننا وسلامة في قلبنا وسلامة في ذكرنا وسلامة في أهلنا وسلامة في أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سبحانك الله والدين فيها سلام غير الله من الأمن makan apa masak? Enggak, bisa konsep mati kurang apa yang pentingnya? Ada di sini mau bosku bang Sakura. Pakantin ba pagpasong kita na? Nasuwi sa lambok nila eh. Diba suruh lambok na? Banda lalo ang ina.
Ikaw na Ako nung meron ko.